Karbianglong arlo prek jama dimalong swasta seva utsav ajaimek kene. Dogmuka MPHC along swasta seva utsav ke pamanpon lasolong Karbiang Autonomous Council lunsing teron chatongdo. Karbi hong hariamaya tumpen perangkiamai kangni. Kardom pinya da Abirta long pen ilisang pi marvelous rong parpi nonar juik tha Abirta ang ton pen se kachilang hem la an su se kapaching thor ponji la pen vadatum se kachilang hem along akisung ko pipima la pen avar sai ko pipima pu kachini ja phanpura sarkar pen swastha seva utsav padopon lo laso si Karbiang long arlo prek ja madimalong tame labang so jai mek dengpon labang so sayang denglong Karbiang Autonomous Council pen MEC atuma phan external evaluator arpu pekponsi se kachilang hemalong kapalang damjia phan hukum pipon lo lason si Karbiang Autonomous Council Rina tirang pitame arpu ki piat heng pen ame thanga sai cheklem ponsi jirikendeng BPHC Mailu SHC along humri damsi doctor in charge nurse lapen rada tumpen tingki chithan padupon Labang solong kachetong dun department officials atum Darsing Ronghang, external assessor, Bonima Ronghang P, external assessor, senior MNHO, ZKD, in charge, Dr. Sarsing Inhi, MNHO, Dr. Janeswar, PD Sahu, Sanjay Rongpi, liaison officer, Gautam Sharma, liaison officer atum chetong dun si, sekachilanga hem messenger aphan, kachingki kachethan padupon. Nilimahang kethekvek Abirta mat ahawar. Jirikindeng long lasu hospital long nilipan sarkar pen kitik pon lasu health shop lasu dimi pandang na patang pon por nili ningarong tiklo ala pen ladak kiwang abang ke laso niklo je ilitum rong rup kedo ilitum akhetu kisugachelang nangji apor pen ateng pen hospital dam neng ज्यादा की सोचे तमिया परगन से चलांग दो नहीं के लासो awareness की भी लासो पिनी बंके लापेन लादाक बांग केनांग सो दोला लासीला केनांग सो दोआन से तमिला ahem pen chenglok lapen ladak doktor tum pustame nurse tum pustame ke bangya por pustame ansu se kapami ponji pansi ni por Lason thak si Chinthong constituency arlotami local MEC Avijit Kro Hinpen arpugi pia tengpen Rongjang Phong MPHC medical along an kahumri pedodamlo Bangso hut se kachilang hemalong akinang jia son kido an prabjin pen kapa pleng ponja phan sai deng pon popusi local MEC pen ninje a contractor bang kam na chiklem kede kasi so contractor pan pen ap kalilo pinyang bong mat ni di order pivensi ako kam na pachiklem athe tender kola da pi alang li kam na chiklem kede dada building la building repairing phantapon sumit la pen kapre ka hormu tume dak zero dak no dak doctor ave nurse atum ta bahani re la pen tasi la hay hormu phan nilin pen non bangke la ana condition ke no na theklong ajoni pen nili ba non bang dak kapa meseni phan sinin pen ko ikon News report Karbiang Live Jamiponi phai throgar ni World Health Day mate swastha seva utsavar ni pacheton dunsi Assam Sarkar okpran kilang asai kama hin pen kapin khat pon ateng pen kisu kachilang hemalong an Sarkar pen kipipon asona mungla pen okpran kilang asai hemalong akenang sodason kedoan kilang kichari pon asai phan dokmoka MPHC longta swastha seva utsav padopon lo Jamiponi phai throxier ni dokmoka MPHC longta World Health Day ni pacheton dunsi swastha seva utsav pidopon
Bangso Swastha Seva Utsav Kapaman Ponalong Karbiang Autonomous Council em Lunsing Teron Chetongdun. Lapen External Assessor 1 Angkor Bay Lapen External Assessor 2 Dr. Kalyan Kumar Nadatum Chetongdun. Dokmoka MPH long Dr. Thaneswar Teron SMO Angkor Bay Atuman Pendanglok Staff Atumpen Chetongdun si ing Samjin Pen Pichunpon. Bangso Mailong Aluhiaman Pen Kachetongdun Karbiang Autonomous Council em Lunsing Terona Hin Pen Lamthe ki Jai Ponke Bangso MPH long Artlings Kenang Sot Thetan Khangjanglo Lasi Medical and Health EM Surjarang Parpen Kachingki Kachethana Teng Laging Koi Pen Long Lip Thokpon Pola Pen PNRD Pen Lak Ke Patangka Pen Pevar Block Selampon Popusi Thanpon Itu son lo kita especially bang staff quarter lapen Adap sege chilang tum dupi sila so medical building bang kenang sot lapen staff quarter bang kenang sot sini tu bang we aprang sita me pini ti kang lo em la medical em sujorong phang ke hai pen li ilo la sila dak art feeling bang galang li pen 20 lakh satang kanang pibu si pulo la si pini li le thot sita inspection theklong lo ladak bang ini ke clean ulo sitame immediate bang ke ladak paver block dorkar lapen paver block bang ke PNRD department nahi pensi dilihin pen non kitchen bang ke lak ke patangka bang ke pachini tekang lo annual election pen long thapon pok len taklen polani kani siang lo আমি মই আৰু শ্ৰী অংকৰ বে তেখেত এক্সটাৰ্নেল এছেছৰ হিচাপে আহিছোঁ মূল অৰ্থটো ইয়াত এইটোৱে যে মানে সামূহিক আন্তঃগাঁথনিটো কেনেকুৱা হৈ আছে বৰ্তমান যিটো চিকিৎসা সেৱা বা চিকিৎসা যিবিলাক ফেচিলিটি যিবিলাক চেণ্টাৰ যিবিলাক আছে সেইবিলাকৰ আন্তঃগাঁথনি বা চিকিৎসা সেৱাবোৰ জনসাধাৰণে যিবোৰ পাব লগা সেইবোৰ পাইছেনে নাই সেই গোটেইবোৰ বস্তু ইভালুৱেট কৰিবলৈ এই প্ৰগ্ৰেমটো আৰম্ভ কৰা হৈছে যাতে ইয়াক আকৌ আপগ্ৰেড কৰিব পাৰে যিখিনি বস্তু মানে লেক হৈ আছে সেইখিনি যাতে ফুলফিল কৰিব পাৰে সেইটো কাৰণে এই উৎসৱটো কৰা হৈছে আৰু আমি আহিছোঁ এতিয়া ইয়াতে আমি কিন্তু বহুতখিনি ভালেই পাইছোঁ গতিকে সেইমতে আমি ইয়াৰ ৰিপৰ্টটো লিখি থৈ যাম ৰিপৰ্টটো পাছত আপোনালোকৰ এইটো বিশেষ পৰ্টেলত আপলোড হ'ব আৰু তেওঁলোকে তাৰ পাছত নিৰ্দিষ্ট পৰিকল্পনা হাতত ল'ব আৰু সেই মৰ্মে যিখিনি এক্সিষ্টিং ফেচিলিটি আছে তাক আপগ্ৰেড কৰাৰ কাৰণে Dokmoka Pen Sem Singing Ti Karbiang Long Life West Karbiang Long Lop Dongka Mukam Rong Supia Long Kedo Karbi Hemtuna Long Karbi Honghari Amai Mate Ti Hek Pen KHA Atung Pen Perangkia Mai Kang Nipon Karbi Honghari Amai Atung Pen Perangkia Mai Kang Nipon Along Kepachini Pon Ke Nonang Keliji Jangmi Poni Pai Cricket Home Pen Crepe Hornian Dongka Mukam Vaisong Patuak Lam Along Ketcheng Si Krung Sai Mai Padupon Po Aben Bangso Mai Long Prek Jamalong Riar Lokido Akarbi Atung Pen Stame Bangso Mai Long Nang Chetong Dun Po Laben bangso ke cheng si krung sai mai pi ke do ponji Karbiang Autonomous Council a CM Dr. Tuliram Rong Hangsi Aluhiaman pen chop hapon lo Karbi Honghari Amai pen bangso ke cheng si krung sai mai long just semet pet ka chingwai pon along RD ki pon jilake jutang dhorom lapen ilami ki la sonthom aput haksi chingki chingwai pon po busi pherang ke long lamthe chepaklang pon lo nilitum la bangsa krung sai am nei along na bichun dunji mate RD laka lira cham nang pidun dia phang se nilitum ang no nang tum kingri nang chunni pon lo lapen kadu we karbia khai ki doan ang tam lapen karbia long arlo ki do karbia khai tum han nilitum ke chu hang chunni ria lam thela pohelo la bangsa akrung sa me ka pichun dia phang basi nalitum kadu we sita me la bangsa long bangsa song ang parata ka pre song stame karbi hong haria song pen ang tan ke do tum Karbi Hongharia adhoram baching hon akhai mate asong atum stamina tumta nang chera dunia phan nil tum central committee Karbi Hongharia mekan chuhang chuding ripoliglo athemala dani li tum baching wai baching sa along ke ni tum kenang sot the thomalam sili tum rimponji lake jutang lapen ke dhorom aputhanganta Halapu Suarlo Tumben Stame Mola Bangso Krung Sa Amaya Hut Nankiduna Tum Anta Methang Pindeng Sumpoching Thang Pensi Wang Nangji Pusi Perangkia Thengno Long Lamthe Chepaklang Pon Dari Kriget Home Pen Krip Ho An Lasi Atok Anu Akarbi An Sidame Nangka Chitodun Alira Cham Nangki Pidun La Bangke Mane Nangka Chitodun Atum An Sita Pindeng Sumpot Pen Emetang Karbi Apindeng Sumpot
sor lu punoi supin su punoi la so pendeng sumpot pen nang jing thang pen sidak alira cham nang pidunai kusini atokanu akarbi doa na phangsi tame la pendeng ngam kha pen kan sini dong kamu kampen wiki be karbiang long live Amar Jivan adawai kinang ji atuma phan isi Abirta kemi bangso adawai non ke karbiang long pen west karbiang long along setami long pon ikji lapenan parta nang lina hok damde hem toblun pen nang li hem an nang ke pathon kok mate home delivery our size setami do ikji lasi humri ignon Amar Jivan Lili kiso prai ni kan phipo tengel lo kiso a memar ke la son halo ye phong so phu so ro phu ming mang phu ka ti apa mek ke choro la son do kisu diabetes kisu kan arkep lo doai da chulo ghatita kisu chelang nam lo di mapura chelang lo di puda chelang lo gedong kage farmasi tu ge doai tu ge nesinam jelo dan nona mangela so doai chu det pen ge asap che do ni dan tar yang chelo chiklu yon dulu chu Clardak pen kachini ji aphan troxy 5 hini trok pho 5 troxy ner kapalong humri ignon kedam tang jang mini phai troxiar ni bukajan rong supiang kang sukhanjan hawar kedo hanuman mandira long ni thoma pharman hanuman jayanti talon pon bangso hut pharo armu chetodun si rong supiang kang anong kapat heji aphan armu kache jenga sai deng pon kedam tang jang mini phai clear ni pen ke pangcheng pon bangso hanuman jayanti ni thoma pharman paman pon lo bokajan rong supiar lo sukhanjan hanuman mandir puja committee atom chepatir pi ponsi mandir long ajonar lo chimit me pin pen bhagwat gita porhi ponsi kardom kardi pedopon kedam tang thereponi phai trogar ni anarlo por phai krihinian kardom kardi patang ponsi armu kachi jenga jai mek deng pon lo bangsor mukachi jeng lake sukhanjan hanuman mandira long pen pangcheng ponsi amrajan pen puthot nang chiroi thusi bogajan rong supianta palidam pen puthot sukhanjan hanuman mandir an nang pale thulo hanuman jayanti lake hindu ke kroatum aronga je lapen lake jasemet hanuman amhang ke thekarni phansi ke paman pon lapen labangso hanuman abangke ramayana arnam aphan inut ke kroi ke thirklong bang phopotsi arnam hok ponsi karchu kardom kardi padopon lason thak kaprek astede longta ke kroya song atum bangso hanuman jayanti katalona sai dengpon bogajan penanantera karbiang long life jangmini phai troxiar ni adaba por malom dilai police station ke parlo lahorijan petrol post along kai kiason naka checking asai ke dengbo ma por hut ihuma truck along thoila pharo hinira inkoi barmis supari ke neblong kiton kilang asai ke dengpon boma por hut ihuma truck registration number NL01AC2943 along honthe pen ritarli boma por hut kado kawe thoila pharo hinira inkoi barmis supari longpon lahorijan police petrol post in charge jiten gogoi pen nang kapachini ke labangso truck lake dimapur pen tejpur an kapali alamdo aben parcel cover thang pon along si ke patu pon si ke pon nonamat ke pon kachera babang pu bosir ahmed arta inkoi rake thom south salamara mankachar district asor phan nepon chel aben ke neblong barmi supari hithialong lak trokep adungarai malong ador doji puta pachini pon Dilapen Vijay Rongpi, Karbiang Long Life. Jongsi permanent account number mate pan lapen Aadhar pining wusiga chiklo ni phai thom ke bar niang bong pacherap dunde pulotang te panavar sai ave dundet po. Jangme chiklo ni phai trok themanar ni Indian Union Home Minister Nirmala Sitharamana hin pen pan lapen Aadhar apor kipia teng pen kapacherap dunde atuma phan adai ke en ponalong thir the pen kacherai dun. Kedam tang suri hini ra inkoi ra hini aning kan there pochiklo ni phai thom ke brai siar ni anke labangso Aadhar la pen pan kapachera pon lake ake joy pen si padulo ladet pen ke pachera abduna phai ki jum hek pon long si puthot pan la pen Aadhar kapachera abdun kapang len duna jok pharo pho anadai en pon ladet pen puthot kedam tang ning kan jakhong chiklo ni phai isiar ni an pen ke kapang len duna dai suri isi an en pon lo labangso pherang kya mailong pan ki piponavar sai pawi pondet po jongsi pining wusiga chiklo ni phai thom ke bar ni ang bong antak pacherap dunde lang pulotangte
labang so ke pachira ponji aphan apora jir ding plui pen lo non an ke adhar la pen pan ka pachirap et nang po apodlo puta than pachini pon jong se ke pachira ponji aphan arni ke hot pon ateng pachirap dunde pulotangte adais tame kam thu bom po puta than pachini pon thu National Desk Report, Karbi Anglong Live. Tangde pinya Abirta bangke la pasi kang toning lo do mithak me kardom.